Pemirsa bola kebiasaan tatanan kehidupan Bali era baru, Kaptiang sudah becek kelaksanaan ia diastun pandemi COVID-19 puniki sampun matilar. Protokol kesehatan kejantanang becek kemarkiang ngerahina majang kerama. Wakil Gubernur Bali Cok Oke Arte Ardane Sukawati Mausang, protokol kesehatan pinakepan sanidat kebuatang antuk mengkeginan wiadin meparikrama. Manut Co Aceh pemarkin protokol kesehatan ringmasan pandemi COVID-19, alar reside membuat ring niskala. Protokol kesehatan mepaiketan sarang konsep tri hitekarana, miwah tatuam asi minekadi nganggen masker ringmasan pandemi. Piranti masker seni kanggen Tios di mecikang kesehatan talar antuk nyaga keselamatan ipun sane nganggen tur krame sane tiosan. Puniki anutin jargon maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Sejroning penglimbakang pandemi COVID-19, talar pinake mempaiketan antuk visi nangun satker tilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Co Aceh nguwuhin pungkuran pengelimbakan pariwisata budaya nenten wantah pinakepan keunikan Bali, nanging talar side nyaga kanan manusia, budaya miwah pelemahan. Pinake wimbe pariwisata sane ngicenen keuripan majang samian krama. Tios punike budaya Bali patut pisan kelestariang. Napi maling samian sektor ring Bali, kebecikang melarapan ngaturin bebantenan antuk pulau Bali sane metetujuan nyuciang jagat budaya jatme ring niskala. Bali Pos Nguningayang.